Okurugera Abatuura ekibirenge cyo kutangaza omucanga cyabo bwa nyuma yo kumara imyaka mingi barokorese ebyagaana. Nyongera kusiima Abati umutima gwogizire kutekateka ukatekateka Nyakakoni ibatubire emigano kuruga government ya NRM nezaho negisaho kuna birembya TV ndeba ndani bigure mu emigano handi umbicweka bitari mwonanamo ndebe mugano kuza kura mpora ngo twakizana na 25 asa 25 nitoka twira nsabo omugano ntese mukanjine niko kutera umwana Habati nkamuterera simu ndiko mugera ntkonka shi ntabindi kureba handi na mitonya kanoni kamitu ikaturuku Habata simwe banyanga okuzira amizaga hashabira Abatuura kugira enkwatanisa hamwe no kurebera emigano bakorirwe inyija mpora mutina uri kuchimanya izibere ndarambara ndebo kurre haza ndebo umwete gwanyu abo kwa nashanga izibere murekire rumwezuro rumwe bitir kanzire kananya tinkuza kushemerera abo kuba endwara zone eziturumba ndwara nyingi zirgomizi kandi cyabebembezi bona abatutura nabo batakatkorera endwara zikirayo zirgumburofa ubukuretwa amizima ngwe ni musima munonga abo kutkorera amizi marungi abo kwa abantu abarije abinamagara marungi kandi nabo bashemeye kuba bine nakaru hono gashabira abanyaruhindo kwatanisa obutosha ahabwe ntunguka gasha kwa Simon Nayamba.